Mi smo se danas ovdje okupili kao odgovor na sveopštu pomamu u izgradnji hidroelektrana na našim rijekama. Konkretno da pokažemo javnosti koji su tu posljedice, najveće posljedice koje te hidroelektrane ostavljaju po naše rijeke. Kao što vidite iza mene, ali i na ovoj fotografiji, to su uglavnom velike hrpe smeća, ruglo, suha korita, veliki pomori ribe kao što je bilo sada na Drinjači ili na Lašvi. Danas, znači, na Trgu oslobođenja obilježavamo Svjetski dan rijeka, ali isto tako i u Novom Gradu dio naše mreže Eko BiH koju podržava Evropska unija organizuje danas proteste u Novom Gradu protiv radioaktivnog odlagališta otpada, dakle, na Trgovskoj gori. Tokom mjesec i pol dana koji su unazad članovi koalicije, ali i drugi građani Bosne i Hercegovine su slali fotografije nama kako bismo na našoj Facebook stranici objavljivali i informisali javnost o ovoj problematici. S tim u vezi Koalicija za zaštitu rijeka Bosne i Hercegovine, koja jeste organizator ovog današnjeg okupljanja, je odlučila da se na ovaj način pozabavi problematikom ovog ekološki prihvatljivog protoka. Ekološki pokret u Bosni i Hercegovini svakim danom jača i to je dokaz i danas i u Sarajevu i u Novom Gradu gdje možemo da organizujemo koordinisano više akcija. Hoćemo da poručimo kako građanima Bosne i Hercegovine, tako i građanima Hrvatske da ovaj projekat Trgovska gora je štetan i po jednu i po drugu stranu i da može da stvori posljedice nepopravljive za čitav sliv Save, odnosno praktično od ušća rijeke Une do ušća rijeke Dunav. Tako da smo svi ugroženi i svi moramo da povedemo računa o tome, odnosno da se usprotivimo ovom projektu. Kao i projektima koji se dešavaju unutar Bosne i Hercegovine, mislim na hidroelektrane koje uništavaju naša riječna korita, odnosno uništavaju naš najveći prirodni resurs, a to je voda. Imate primjere ljudi iz Fornice, iz Gotuše, ljudi iz Kruščice koji su uspjeli, stajavši više od godinu dana na mjestima, sprečavajući svojim tijelom mašinama da prođu. Na kraju krajeva, sukobljavajući se i sa organima reda, uspjeli su da odbrane svoje rijeke, te danas na tim rijekama nemate hidroelektrane na mjestima na kojima su bile planirane. Mini hidroelektrana pravi ogroman štete, iako se zove mini, za prirodu, za ekologiju, za sve. U Kruščici što se tiče tog, žene su se organizirale i muški su tu bili, samo računali su da kad su naišli ovi sa mašinama da neće policija dirat žene, to je nekako normalno, jel? Međutim, desio se taj nemili događaj. Ja nisam bila na tom mostu to jutro kad se to desilo, ali te žene s mosta su izabrale mene da ih ja predstavljam. Ta rijeka snabdijeva vodom za piće Zenicu i Vitez. To je oko 150.000 stanovnika. Znači, ona je već iskorištena voda za piće. I sad na tom biološkom minimumu neko se našao da pravi 2 mini hidroelektrane. Pa zamislite vi to. Ko to dozvoljava? To opet dozvoljavaju ministarstva i sve ovo što je u vlasti. Ako uzmemo u obzir da je plan da u narednih par godina imamo više od 300 hidrocentrala na našim rijekama, dolazimo a znamo da naših rijeka nemamo više od 300, dolazimo do podatka da ćemo kroz nekih 10 godina imati više hidrocentrala nego rijeka u stvari. Svaki građanin plaća naknadu za obnovljive izvore i one u pravilu idu u infrastrukturu izgradnju malih hidrocentrala koje su se pokazale već za dosadašnji nivo izgrađene u BiH vrlo nedjelotvorne i čak štetne, jer trenutno uzrokuju nekakvu štetu od procjene 4 miliona maraka i to će naravno s brojem izgrađenih centrala rast. Isključivu štetu trpi lokalna zajednica i apsolutno nikakva korist ne postoji takvih objekata jer nemate zapošljavanja novih ljudi, nemate nekakav opipljiv doprinos u popravljanju energetske bilanse jer je to red par stotina kilovata koji potiče par domaćinstava. Znači, taj njihov ukupni doprinos
u povećanju energetskih resursa jedne države, bar kod nas, je zanemariv. Htjela bih da poručim našim vlastima da izglasaju, da naprave nekakav ustav, da zaštitimo naše rijeke, da zaštitimo isušavanje Bosne i Hercegovine. Mi jedino još to imamo. Svaka ozbiljna država se stara o svojim resursima, svaka ozbiljna država se stara o životnoj sredini i svojim građanima. Ova naša se ne stara ni o čemu, tako da je pitanje koliko je ozbiljna u stvari. Poruka građanima, bar onim svjesnim koji imalo razmišljaju svoje budućnosti, budućnost svoje djece bi bila da zaista krajnje shvatimo situaciju u koju smo mi ekspresno došli možda u zadnjih 15-20 godina, gdje smo svjedoci ekstremnih promjena, klimatskih promjena, poplava, suša i tako dalje, da su svi ti prirodni resursi na granici opstanka, da im intenzivnim korištenjem ne dozvoljavamo da se oni prirodno obnove i da su oni svakim danom sve siromašniji i siromašniji. Sutra ćemo doći u situaciju da nemate ni zdravu hranu, ni zdravu vodu, ni zdrav zrak. Praktično će biti ugrožen onaj biološki opstanak ljudske civilizacije, a na ovom jedinom planetu nemamo puno izbora ili ga spasiti ili da svi skupa idemo zajednički propast.